Sveti Aleksije, čovek Božji. Različiti su putovi kojim Bog vodi one koji žele njemu ugoditi i zakon njegov ispuniti. U vreme cara Honorija u Rimu življaše visok carski dostojanstvenik Jeftimijan, vrlo ugledan i vrlo bogat. I on i žena mu Aglaida provođahu život bogougodan. Iako beše bogat, Jeftimijan je sedeo samo jedanput dnevno za trpezu, i to po smirenju sunca. Imađehu jedinca sina ovoga Aleksija, koji kad odraste bi prinuđen da se oženi. No on te iste noći ostavi ne samo ženu, nego i dom oca svoga, sede u lađu i pođe u grad Edesu u Mesopotamiji, gde beše čuveni lik Gospoda Isusa, poslat od samog Gospoda caru Avgaru. Poklonivši se tome liku, Aleksije se obuče u odelo prosjaka i kao prosjak življaše 17 godina u tome gradu, neprestano moleći se Bogu u paperti crkve Svete Bogorodice. Kada se tu proču kao bogougodnik, on se uboja od ljudske slave i ode odatle, sede u lađu da ide u Laodikiju. No promislom Božijim lađa bi zanesena i doplovi čak do Rima. Smatrajući to kao prst Božji, Aleksije smisli da ide u dom oca svoga i da kao nepoznat tu produži život svoj i podvig. Otac ga ne pozna, no iz milosrđa dozvoli mu da u dvorištu njegovom u jednoj izbi živi. Tu Aleksije provede još 17 godina, živeći samo o hlebu i vodi. Zlostavljan od slugu na razne načine, on otrpe sve do kraja. A kada mu se kraj približi, on napisa jednu hartiju, steže u ruke, leže i izdahnu 17. marta 411. godine. Tada bi otkrovenje u crkvi svetih apostola u vidu glasa koji reče u prisustvu cara i patrijarha: potražite čoveka Božija. Malo posle otkri se da je taj čovek Božji u kući Jeftimijanovoj. Car s papom i cijelom pratnjom dođe u kuću Jeftimijanovu i posle dužeg raspitivanja doznadu da je onaj prosjak taj čovek Božji. Kad uđu u njegovu izbu, nađu ga mrtva, no u licu svetla kao sunce. Iz one hartije roditelji njegovi saznadu da je to njihov sin Aleksije, a nevesta koja je 34 godine živela bez njega, da je to njen muž. I obuze ih sve neizmjerna tuga i muka. No posle se uteše videći kako je Gospod proslavio svoga ugodnika, jer dodirom do njegovog tela lečahu se mnogi bolesnici. I iz tela mu poteče miro blaguhano. Telo mu sahrane u kovčeg od mermera i smaragda. Glava mu se nalazi u Svetoj Lavri u Peloponezu. Sveti mučenik Marin, bio vojnik, ne samo nije hteo prineti idolima žrtve, nego od drugih prineti žrtve rasturi i nogama pogazi. Zbog toga beše mučen i posečen u 3. stoleću. Neki senator Asterije, obučen u skupocenu belu odeću, posmatrao je stradanje svetog Marina. I toliko se oduševio verom u Hrista, koji toliku hrabrost daje svojim sledbenicima, da sam uze telo mučenikovo na svoje leđa odnese i česno sahrani. Videvši to, neznabošci i njega ubiše kao hrišćanina. Rasuđivanje. Zašto smo mi ovde na zemlji? Da pokažemo ljubav svoju prema Bogu, da se naučimo ljubiti Boga više nego greh, da našom malom ljubavlju odgovorimo na veliku ljubav Božiju. Samo je Božja ljubav velika ljubav, a naša je uvek mala. Bog je dovoljno pokazao i pokazuje svoju ljubav prema čoveku. I u raju i na zemlji. Nama je dat ovaj kratki zemaljski život kao škola i ispit, da se ispitamo hoćemo li mi na Božju ljubav veliku odgovoriti ljubavlju ili ne. Svaki dan i svaki čas od nas se zahteva dokaz naše ljubavi prema Bogu, veli sveti Isak Sirin. Jer i Bog svaki dan i svaki čas dokazuje svoju ljubav prema nama.
Svaki dan i svaki čas mi stojimo stavljeni između Boga i greha. I imamo li da poklonimo svoju ljubav Bogu i dignemo se među angele, ili pak da se privolimo grehu i padnemo u mračni ad? Aleksije je čovjek Božji, vozljubi Boga više nego roditelje svoje, i ženu i bogatstvo. Provede on 17 godina kao ubožjak u daljini od doma roditeljskog i drugih 17 opet kao nepoznat i prezren ubožjak u domu roditeljskom. Sve radi ljubavi Božje. I milostivi Bog odgovori ljubavlju na ljubav. Za tih 34 godine stradanja dade on Aleksiju život večni i radost među angelima svojim na nebesima i slavu na zemlji. Sozercanje. Da sozercavam Gospoda Isusa na Golgoti i to. Prvo, kako vojnici svlače s njega haljine, a on ćuti i ne brani se. Drugo, kako ga prikivaju ekserima za drvo, a on ćuti i ne brani se. Treće, kako se vrevom i galamom uzdižu krst sa zemlje i postavljaju ga uspravno, a Gospod ćuti. Beseda o drugom dolasku Gospoda, jer kao što munja izlazi od istoka i pokazuje se do zapada, tako će biti dolazak Sina čovečijega. Drugi dolazak Gospoda Isusa bit će dolazak u slavi. To je Gospod više puta kazao. No ovdje nam je on još više izbliže kazuje na što će ličiti taj dolazak. Ličit će, veli, na munju. Time nam on otkriva 5 osobina toga slavnog dolaska svoga. Prvo, njegov drugi dolazak bit će iznenadan kao munja. Zato nas je i opomenuo. Stražite, jer ne znate dana i časa. Drugo, njegov dolazak bit će svetao kao munja, sunce i zvezde potamneće i sva vasiona izgubit će zračnost lica svoga, kada on zasija. Ko greši, taj ima manje svetlosti i zračnosti. Kolika će, dakle, tama on tek biti pod tim nebesnim plamenom. Zato nas je on i opomenuo da držimo svečnjake duša naših napunjene uljem i prigotovljene. O, braćo, da se ne obremo u mraku u onome strašnome času. Treće, njegov dolazak bit će silan kao munja, jer on sam izrično drugde kaže da će on doći sa silom i slavom. Četvrto, njegov dolazak bit će sveobiman i javan svima i svakome, od istoka do zapada, to jest, on se neće javiti kao prvi put da ga vide samo učenici njegovi ili samo jedno pleme i jedan narod i jedna zemlja i jedna država, nego će se javiti kao munja koju će svi ljudi i sva plemena na zemlji odjedanput vidjeti. Peto, kao što pojava munje prethodi kiši i tuči, tako će njegov drugi dolazak prethoditi strašnome sudu, koji će za pravedne i verne biti kao željena kiša i za nepravedne i neverne kao tuča. Pripremajmo se, braćo moja, jer oblaci se kupe i iz njih svakog časa može senuti božanska munja. Gospode veliki i strašni, dodaj ulja svećnjacima duša naših, da se ne obremo u večnoj tami onda kada se javi tvoja večna svetlost. Tebi slava i hvala vavek. Amin.